دمجارك دنده دائرة فنية ريفبريا خوجهي يا ريفبريا خسريا ديمقراطيكا هرما باكور و روجلات سوريا دست به پروژه آواکرنا پرکمزن لتاخا دولاب العويس لباجار حسكه كر لگوری عالیم پیوندیدار لچونا پروژه 250,000 دلاره و پر به درجه 41 متره به فرهیا 8 متره و بلندیا ویجی 5 متره تچکرن هر وها دما جیبجی کرن جیل گوریوان و 8 مهان دوام بکه پرا دولاب العویس جی تاخن باشور روشلات روشآوا و باکور به ناوندا حسکه و گریدده و زختیجی لسر پرا بیرودی کم دکه لگوری ریوبریا خوجهی ده چارچوبیا و پروژه ده اسفلت کرنا جاده الواصل انجی الواصل جه در دورا جودی حتی تاخا العمران جالی شارداریا قل حسکه و بدست بکرن. طبعا برايا هلبت وكون زانن هلبت قلكي جرينج بو خاطري ملتي حسيتشا جريد باشور وباكوري باجير وسيفيك ديكل سر جسري برا بيروت جيرد بيجن اف برايا طبعا يا خديه بي بري ريخستن يعني ادارات ذاتيه ادارات محليه شمال شرق سوريا درجبونا في بري 41 متر و 6 سنتيم بعمبونا في 8 متروي بنبونا في 5 متروي طبعا ام اشراف سردكن و دماوي 8 دانينا 8 مه يعني دسودو تشل روجه ويجو فيا تنفيذ دك يعني ايجو الكار دك